турабыт Ленинград олохтоохторун корсун быһылара биһиги сүрэхпититтен умнуллубат. Ыар кем тугута болбут меңе хаҥалас божуотта олохтоого Людмила Афонская туһунан анан сюжеты көрüyorum. Людмила Бекина Ленинград төрү толуктоого баара суга бесире саагар ырас каллааңа этиң эппитни ага дойду серите сагаламбыда ыр кемнерге тыыннаак каалар дойдуну көмүскүр тоһуттан үгүс кии тыынын толукуурбута кырачан Людмила иетин тиһак күнүгер аттыгар хылжан тулаая каалбытын ого жетигер алалар. Төрөппүттерим эдер дьоннорыта. Мен ототалта хыллакка төрөбүтүм кинилер онно ототта хырыжон. Ием үлелер-үлелерата өйдөбүм. Агам ханны кырызагоокко үлелерата. Сыынтырга о фонтанка набережныйга биетигер олорбу. Фонтанка 30. Серикенниттен анал үйрәгы ылан саха сергер ананан кәләлләр кини үйәһә жаңыга ночотылын үчталынан үлеләбите. Онно меңе уолын Дмитрий Иосиповы көрсөн таптахан уру теринелләр. Келин 6-16 хыллакка мәге томторугар келен он огны төрөтөн жоллоохту болор буттара. Мен иемонно начальник класс тух ночотылы болар. Папам боллана мәхаңыз сымах деримнете. Антон Ами бирок кин механик бирок битерен онно анамыт кото. Онно кинер көстөн бистенче. Онно каямытта. Би көтөрөт оннор бит. Агыс ол икки кыз хами карабат булана воспитатель года России болбуда. Билген даны воспитательный нагасны билгеде. Людмила Васильевна жаһон ологолорон ого уруу төрөтөн сиен хос сиен меннигеһин билен күн сириттен алтахаллаагата агбоон үссаагар барбыта. Кине жаннар олор бодологону дыктан чинчери үөрете үренин даллар. Арас күрестерге кыттан киен сеңерин алалар. Сене Алина Афонская эбетин төрөн үескән аспыт горадыгар тиен чинчиитин кепсен лауреат болбуттах. Төрөбүт жетин булан картыска хатабыта. Кыра сен кыз эме эбетин туһунан кепсен кеккеси дихилеттах. Min äpämaata Афонская Людмила Васильевна, кина Ленинград корокко турабыта, агадай дусарыты кемикар баарысыга бес састаага. 2004 жыллакка Ленинград блокада жолақтағы знак туттарбыттар. Мен әбәбінен кен туттабы, кені бехесін рақптығыр әрі бар. Людмила Васильевна Афонская олығы блокаданы турабыт Ленинград олықтақтырын тыгынчанан историяларыттан биттестері болар. Келілер қорсын ханалары онына олыққа күсті ақтартығылары үйе сас тұқары өйді бүлгі қалықтыра. Аида Наговицына, Иван Слепцов, Горный. Саха Республикатын